na lin andi wala nden fenade ɓe haɓɓito ɓe fami kino to ko nelaɗo addi islam non laɗo addi islam nelaɗo taw islam nelaɗo adu du hikma ɓurɗo waɗu révolution quoi en fait mais nafide makko nelaɗo fuɗɗi islam ko Allah fuɗɗori hoore makko ina adama fuɗɗori islam ko Allah fuɗɗori ko ɗum waɗi se ko tagi kon fof ko hoore keeri islam voilà ko tagi annan fof sa yehi ka ɓururo an ari fooreji ɗi atawa ko sifari Allah ɗi mari ɗi laaɓa ɗi foti ɗi laaɓi sina goɗɗo naati e nder foore a tawa no laaɓi en fait hira kala kaaki ñola e ɗum fof mais a tawa no laaɓi quoi hano laaɓi ayi Allah mpo cuwoyi ya cheniji jilkoyi ya colli har no futi no laaɓa na giwoyi atawa ko sifari Allah nden c'est-à-dire koko signature makko on tu vois non voilà donc ɓeɗo o tafu ɗo ɓeɗo kan kadi ɓe mari mande tafuɗoɓe on voilà mais ina tafu en fait janfa ka andi ɓe janfi en ko honɗum woni Allah ɓe fami kenani Allah woni mystérieux ina en miijoto ko hombo woni Allah tu vois no ɓenne hina en ñentin Allah koye ñentin yimɓe yani nelaɗo ɓe ari ɓe windi defte fenade e hoore nelaɗo ɓeni ko ñentin ɗum ɗon ɓe ñentin defte fenade e hoore sahabaɓe ko ñentin sahabaɓe ñentine nelaɗo non seulement hoore fenade ɓe hay hanaɓe ñentinde hay si ɓe marnoɗo har nelaɗo wurno hande ina nelaɗo hande ñentinde ko Allah nde hande ñentinde goɗɗo ena ñenti neɗɗo goɗɗo ena ñentin annabajo ma nelaɗo non ina nabi Isa ñentinten ina nelaɗo ina nabi Ibrahima ko Allah ñentinten ko Allah woni exemple en à suivre